Kupio Nasrudin hodža čohu za džubeta i donio je Terzi da mu skroji i sašije džube. Terzija uze čohu, razastrije na terdah, izmjeri najveći komad koji je trebao da bude za leđa, od vrata do peta, pa uze makaze i odreza komad. Prinese odrezan komad Nasrudinu uz leđa, ali vidje da je odrezao za leđa prekratko, pa ga baci na terdah i reče: od ovoga ću skrojiti rukave. Ponovo uze aršin i izmjeri novi komad, odreza ga ali i on kraći nego što je trebao biti. Terzija ga baci na terdah, pa reče: neka ovo bude za rukave. Tako odreza i treći komad, ali i ovaj bijaše prekratak za leđa, pa ga također baci na terdah s riječima: ovo za rukave. Dojadi to Nasrudinu, jer mu čitav komad čohe obatali, pa povika: dosta majstore tih rukava, pa neću ja valjda praviti džubeta cijelom šeheru.